they never lose focus. They're always creative. There's a poet and artist. Angikubingelele ngifisa ngikwamukele ke mbukelo ihlelo lakho lelithatha lihamba embili eSaturday TV naseven lonke nje Dandla neNkhondlo. Namhla ke siseMasundvini High School. Lapho khona sithola khona abafundi labama poets, bafundi labadimiselako, bafundi labathi bona ke you know what nawe mfundi lomunye esikoleni thite wena losoluti fihlile ubhacile uthi you know what mina I can't do this. You can't do that. Kusho bani? Asothi bonele ke mbukeli kulabafundi bala eMasundvini High School. You know what bathi bona they live poetry. They love poetry. And I'm like, okay guys, next week Fortune utaba yini ke ngiyo ipoet. Asambe ke mbukeli utathi bonela ukuthi bahaya kanjani futhi baqinisile yini uma bathi bona bama poets. Wakhala wesifazana khaliswa ngwesilisa mathothi ushonephi nembeza mase ngidobula la ngisho letimbali tekuhloba kwelive angisayiphathi ke tinsizwa tanamuhla lengenele igangsterism mase bakhutha bathi bayafrostana kana bathi ukuthi impilo yakhostana mase icala kukhosta bemndeni tabalosta so bhema titsa kamiva naleyo mali ukuthi abuyitfola ngekufosta lapho ke manifombatane atabe sikacoka tikete timfishane mase bakhutha bathi basadla busha babo phela lana ngikhuluma ngema2K bantu batacabanga ukuthi bayavana kanti bavana kuchelana nemasavana ngako ke mntanami hlala ngenifombi bese uyabanza. Siyabonga, welcome to Dandla neNkhondlo. Sejabula kuba nawe uvusela umbukele ekhaya uthi introduce. Oh, njani babukele emakhaya? Igama lami ngisiyabonga ngokamanana. Mfundza khona ke la eMasundvini ka form 2C. Hlala khona ke emahlabathini. Okay, siyabonga. Stage names thini? Young Art the Poet. Young Art the Poet. Why are you calling yourself Young Art the Poet? Just because buka nje mabaka lesengiwabile ngondlweni nemisebenzi lesengiwendile kusengakabi ngilokukhulu ngiko nje ngazuthi ngitibetanga Young Art the Poet. Okay, uqale nini kwendi poetry yakho ke Young Art? Ngiyacabanga last year. Okay, solo ke uqalile kwenta tinkondlo takho uyatibhalela noma bayakubhalela bese wena uya recite? Ngiyatibhalela nje isikhathi esiningi. Okay. Ngiyatibhalela isikhathi esiningi ngisusele tinventity lengitibonile noma letendekako. Bese ubhala ngani sibhalela ngalesiswati noma uthi hayi phela mina school fees ngiyasebenzisa ubhala ngeSingisi? Kuyashiyana ukuthi lo mbhalo ukuphi awusebenziseka kuphi. La ngibhalela nje babukele emakhaya ngasebenzisa sona lesiswati. Okay. Alright, bese ke naku ke sobhalile tinkondlo takho urecite ndini noma nana esikoleni ufika ubathi ubalayele ukuthi hayibo ukhona phela Young Art the Poet. Esikolweni ngiyabathi fahla nakhona nje. Special occasion kakhulu. Angivami kusala bese sikuba khona endlini. Bakhona nje bakubone batali kuze batangicocotela batubona nendfole ngendaba. Okay, bese ke kulabo Sonkondlo ngiyathi ukuthi boSonkondlo bahlale bativulile tandla ukuthi baniside nanini neboSonkondlo lenisefika khona into sebenzisana nabo. Kusetela abaningi usebenzisana nabo. Okay. Kusetela abaningi. Kukhona into ofisile kusebenzisana naye? Khona ngifisile. Okay. Ngumbungamusha tobona ukuthi hayi siyabonga uyasho ukuthi ufise kusebenzisana nami atokhona ukukusida. Ngifise kusebenzisana naye but Amandla the Poet. Okay. All right. Ema future plans akho athini ke ka poetry since usho ukuthi uyafisa kusebenzisana nabo but Amandla wena utibona ukuphi ngepoetry? Ngibona ngikhashane kakhulu nepoet. Ngibona ngikhashane kakhulu nekokuthi ngibona nje sengiphumelele ngetinkondlo. Kepha nje cishe kakhulu okubalekile ukuthi sibe ngibo bona bodokotela betinhlitiyo tikhathini etiningi. Nekucucutela abantu nekufundzisa. Fa ikhathi tinvent kanjalo. Okay. Usenda ke letinkondlo takho ubathembisani badala ekhaya ukuthi batothemba ukuthi yathi verse yabo ngesikoleni akayeli letinkondlo kuphela. Nasetifundweni utawuchubeka timisela utawubalansisa kanjani siyabonga usachubeka ube ngisonkondlo lesimatiko lochubeka sibadisha tinhlitiyo tethu utawenda kanjani? Cabanga kwami. Cabanga ukuthi ndakhona ukuthi le tinkondlo ngivame nje kutenda ngetikhathi khalesikhathi noma ngibuke ukuthi tadisha ngakubeka ngakuphi ngihlele nje ngibe umuntu ohlelekile ngibeke nje malanga ukuthi inkondlo nje atenda nakaso bese lapho ngiyachubeka ke netifundo tami. Okay.
Alright, since la sikoleni ungasi wetfana Sonkondlo niyasebenzisana yini nalabanye boSonkondlo bala sikoleni noma ngiloyo nje udendela kwakhe senimbona ku-assembly ukuthi hayibona ungiSonkondlo. Siyasebenzisana kakhulu nabaningi labakhona. Sekwaba bobhuti nabo sisi nje. Siyasebenzisana kakhulu nje. Okay, bothisha labantu bambisa yini siyabonga noma ndikhanza senitendela nodvana. Bayasibambisa nakhona nabatfolela amathuba ukuthi nabo basibambisa lapho abangasita khona. Okay. Alright ke siyabonga ngathini kumfundzi lo khona la esikolweni lo sabako ukutiveta ukuthi ungiSonkondlo but nakasendlini no uba ngiSonkondlo lo hamba kulaba labahamba embili. What can you say to that person? Ngasho ukuthi kokucala nje ngazuthi beka ngatimisela emsebenzini wakhe webunkondlo. Wesibili ukuthi angesabi ngoba bathi labanye kusaba letha kufa into lethi kanjalo ngoba phindze futhi ngithandela akho ngathi khanza ubambeleleka kanti solubuka abantu emaceleni kanti abantu batahlezi bakhona kufuna ukuthi into yakho yende nje embe kwabo ngoba phindze futhi ngibona badinga ukuthi phindze futhi bakuphumelelise. Ngasho kanjalo nje umfundi ukuthi elikhono lakhe phambili ngoba wathi ukuthi lisasa likuphathelene mhlambe bongayaphumelela ngathi inkondlo awathi ukuthi belingakubekaphi. Okay ke siyabonga simasathi ke yini lesingambambisa ngako siyabonga noma ngesibabukeli lesibukele nje kanyalo yini lesingakusita ngayo siyabonga usachubeka nelihambo lakho la lwepoetry. Ngicabanga ukuthi beningangisita ukuthi ningicocotele ngifende inkondlo isikhathi nje lesiningi sivame ukuthi sisebenzisane khona ukuthi nami eziveni ngitobonakala. Impilo ke yamlandvo ngumlandvo mlandvo amhlukanisa nemlandvo ndaba isitha the enemy ngoba mlandvo nikiwe manje ukuthi akubukele Shaka iLembe athi ngikucocele kancane ngempilo yamlandvo phela mlandvo bekakwaziwani but nafuna khaba umlandvo batakhomba lipote elikhulu elibhala ukuthi azozwini hayi phela lapha kuneskandali bengicala ngigcoka igomora before ngoba itask sami bese labanye bathe bakhathele angibathi ukuthi bafela ngoba ukhona umfula wetimanga laba watiko ke babita nga the river uyakusitha nasengingana the wife uma babakujolela ngiyabhala mojalavu utshele jubjub nami uyajola 99 ungazovuka le pensionary hospital ngoba sakudzinga ama-generations kanye nazalo yindlela bayithanza ngako ukuthi nembewu uyamkhipha umkhokha kushade abantu kube perfect wedding ngusiyabonga the poet imbongi encane. That was young to the poet ngusiyabonga uyasho ke yena ukuthi inkondlo uyatithanza siyabonga futhi nangabe nginemfundzi la sikoleni lofisile kwathi kabanti ngeti inkondlo yena utawumsita ngaphandle kwenkinga sitawujiya khona timakethe ke mbukeli nasibuya sitawuchubana nebafunzi bakhona la eMasondweni High School ungathi nyaka. Bukela lihlelo tadla inkondlo solubukele lona hlelo lakho lalithanzayo nelihamba embili eSwatini TV naseVenlonke tandla nenkondlo yathi sithinela khana sesibuye ekhefini siya isikuvetele labo labendayo nemisebenzi etandla kepha ke la eMasondweni High School bathi thina sinebamfa befumani labenda donate inkondlo sathi thina cha bangete basalela ngephandle asebed nyaloke kuna Lady T uthi Lady T you know what I live and I love poetry kuhlupheka kwami kwendaba thakathi bagiye ngakho kube kuthiwa lempilo lengiyiphila lamuhla ngatikhethela ngibone kubona ukuthi bengakhetha lele ngiyiphila lamuhla kule yami impilo likadilele etiko alikagcini ke lapho sezela takhela indlaka nokusha double store khona lapho etiko kuthiwa ngikhulume ngakho ke ngidawukhuluma ingani ngoba kuvuma ngithule kulesinye isikhathi ngiva ngathi uNkulunkulu akekho kanye nami ngiva ngathi ngidimoshela isikhathi ngalokumdumisa yena kodwa nangalinye lemalanga kwendeki ngicabange kuyishiya indzawo yami ingani ngicabanga kumlahla lo uNkulunkulu kusho kufika emagama asho ngilive encane athi bhekise emehlakhe entsabeni ngoba lisito lakho litavela khona caca kona ke ukuthi lithemba lisekhona titha tijabulile tititshela ukuthi kuphelile ngale yami impilo kanti lekumele tikwadi ukuthi mina ngidumisa uNkulunkulu uqo kanti nalabo lababukisa ngikuhlupheka kwami lekumele bakwadi ukuthi uNkulunkulu uthina sabusisa phese kuba ngathi wena umfanekiso wokubukisa by Lady T le poet Mbongothando. Welcome to Tandla nenkondlo sejabula kuba nawe ungubani wakabani legama lami ngintenkosi ngwakagwebu ngihlala kaHlobile ngifundza laMasondweni form 2. Okay ungiSonkondlo uqale nini kuba ngiSonkondlo ngiqale last year. Alright yini le yakwenda waqala kuba ngiSonkondlo
Ngathi ngakhula ngikuthanda kuba ngisonkondlo but bengingadi ukuthi nginaleli khono lekuba ngisonkondlo cause bengihamba nagogo sihambe emasontweni ngisho emavesi without knowing ukuthi it's a talent. Ngathi nangifika ngalamanzi lakamanzini ngacala ngababona labanye ngacala ngakhona ukuthi lona ngingamhlula ngase ngiyacala. Okay, shothi kahle kahle wena uqala eSonfeni. Yes. Okay, naku-ke since ungumfundisi lokuqala etinkondlo takho eSonfeni, ngicabanga nekwethemba-ke ukuthi wenda tinkondlo tenkolo, right? Ya, ngiyatenda nato naletinye yabo. Okay, nawuthi naletinye ngiletifana nani nje? Lokufaka ikhathi telithando netemphilo nje general. Okay. Alright, nawubhala-ke yini le yaye igcugcutele le imibhalo yakho? Angade ngachaza njani but before ngibhale kucale kufike nje info la emcondweni wami lethi nje bhala inkondlo about now. Phese sengiphethele phela sengibhala phese kuyendeka nje sengiyabhala. Okay, naku-ke sobhalile uyamnika lomunye afunze noma uyaye uthi yabona le udethemba uthi 100% ngiyoyireciter noma kanjani? Angimniki lomunye Okay. ngithethembe. Okay. So kile wa reciter la esikoleni? Ya, sengibe. Okay. Uzicala kwami perform cala esikoleni. Okay. Ofisile nichubeka nekuperforma noma uthi wena ayi mina ngidiva ngathi ngistrong ngala kubhaleni ngidobhala kuphela. Ngicabanga chuba nekuperforma cause ngikhona kona kahle kahle. Okay. Alright, uyabambisana nalabanye bosonkondlo la esikoleni noma uthi shayela into yakho wedrada nje? Ngiyabambisana nabo. Okay. Ngiyabatshela makunema shows sihambe sonke bangeva ngathi ngibafanele ngapha. Okay. Yes. Alright, any special message to bothishela labani sitako njengabo sonkondlo? Sibonga kakhulu cause kume bekungasibo ngabe asikawathola ama opportunities watholako nalamhlanje ngaba sikho lana kume bekungasibo silana ngenxa yabo. Okay. Ekhaya khona ungababonga ngani? Ngababonga ngikungisupporta ngikuthi bangicudele bathi lenvo ngayenda noma ngiva ngathi sengiyoperforma sengiphethwe livalo babe like utayenda lenvo yabo ngibe nalomdlandla ukuthi I can do it. Bumbeke kusitala abanye bosonkondlo laba sebafunzi basetikolweni kumcokwa ngani kusebenzisana nalabanye? Kumcoka cause kuvulela ema opportunity cause angeke wathi ukuthi likusasa likuphatheleni lo muntu lo ngeke uze umsithi dokhanza ukuthi kusasa nguye lo togcina uthola isito lakhe. Okay, isikhuluma ngelikusasa nje wena ufise kufika kuphi netinkondlo takho? Fika khashane like ngitibone ngithola imali ngelikhono lami. Yes. Okay. Kumbeke nasingakhuluma nebabukele ekhaya labasolo bawabukela phansi emakhono noma labevungathi yawu ngumdlalo lona ungathini kibo? Kungaba sicelo ke kibo ukuthi cela mane bangasibukeli phansi bazame ukuthi basisupport cause isupport yabo ngiyona siyidinga kakhulu cause abakehlu kunema fans ethu bama fans ethu ngibo lekumele basinike lo mdlandla ukuthi sichubeke nalendo ngema comments abo ngema likes. Okay. Kumbeke na ungasipha sihloko senkondlo yakho lotho sihayela yona. Letfuthi kakhulu lenhlitiyo yakho sichazele kabanti nje ukuthi wawuyibhala kwakwendengeni phindze wawuhloseni na usayibhala bofisa ukuthi bamfla bayilalele bazuze ini ngayo. Oh inkondlo yami ithi sawubona sisi yekucala. Okay. Yelithando ngiyayithanda le nkondlo kade ngiyichaza ngithi inkondlo yami ngayibhala without knowing ukuthi sengibhala inkondlo ngayibhala ezeletha nje bengitibhalela ngidlalela nami ngani wami siyibhala ngayibhala ke le inkondlo ezinike ngiyam approach awu ngayibhala awu wabona umngani wabhala ikhungani hawu yente enkosi ngathi ngineyi wathi uyathi ungayenda ndibe inkondlo lena ngaba like mina angathi lutho ngete inkondlo how come wangicudela lapha napha ngitsha ukuthi ingayenda lendendeke ngase ngiyayibhala kahle yase iba right ngayithemba nokuthi ingiyo and abantu bayayijabulela. Yeah. Sawubona sis kume ngicocela indzaba ngabe ngithi coyi
mina ngithunywa ngilongabona ngithunywa ngilongatiwa libito lakhe ngihlitiyo sacela letha sandla sakho ngilova kuthokomala kwakho ukugijima emthanjeni buhle bakho obukhatimla njengenganyeti nenganyeti sekhatimla kancane ningilondliwa khona khuluma liqiniso mina ngiyakuthanda wena ulibhambo lami lithemba lami sengisho sikhiya senhlitiyo yami ngihale ngondlo ngihayela wena lavi wami yesterday I was looking for my heart ingani ngitshontshile inhlitiyo yami you are driving me crazy sengisaba nokuyovula icase emaphoyiseni ingani ngisawuthatha ngithathela wena ngcono ngisale ngiyekeli wena esigcila inhlitiyo yami ngoba mina ngiyakuthanda wena did you see what son of face beauty phela wena siphalaphala sengisho macondzana wami I think your mother is a thief cause she stole the stars and put them into your eyes mangibona wena ngivele ngibe dizzy angani ngihlanyiswa nguwe nalobuhle bakho mangibona wena ngivele ngikhohle konke mfane bantu wena you are my fruit sweet sengisho ukuthi lemle mkhuhlane mangibona wena ngivele ngisangana angani phela wena ngishaya dizzy sacela ukubuta umbuto kancane ingabe yangifaka noma yangikhipha mfane bantu sengaphendula ngicela kwatisa ukuthi lethando linginalo ngayo unlimited kwasho labakhuluma isingisi by lady Thile poet imbongo yothando hayi ukuthi ngihati ingondlo telithando kepha nginekhati ingondlo tikwelithando. That was Lady T the poet. Ngithe bayibukela ukuthi utijabulele inkondlo takhe. Wayagcina ngekutijabulela kuphela wafunza wabona ukuthi hayi man nawe unayo le confidence ukuthi ingakwenda ukuthi ume la u recite that inkondlo takho khona ukuthi tipandisheke man tinhlitiyo talabanye bambo. Anyways sinayike lo mnye senkondlo nguye ke impilo enhle. Uthi ke impilo enhle ke you know what mina I love poetry. I love poetry. Also tinkondlo tingenda ukuthi ngibe nani ke ngibe ne company tivele ke mbukele kuye impilo enhle the poet. Uthi ke impilo enhle le poet phinze ke ngiyangitibuta ukuthi lo lena di kuhluka ngani anyways uthathi vela ngaye ke mbukele ngiphila ngekuforced I wasn't born rich ngiphila ngekuforced mama and dad took different roads bacabana bahlukana ingakho ngiphila ngekuforced actually supposed to be a past but now a must ngiphila ngekuforced impilo iyacosta njengela cost ngiforced ukuphila amanzini ukuphila kamanzini doing everything just to eat when my heart hurts I hate the fact that I hate this life but I have to live it and live it ingoba impilo engaphiwa yona lena ngayishintsha ini ngoba kusembini kulomhlaba sometimes ngiyaphoqa ukuthi ngixoxe nabantu just to heal myself stress nendlala will wake me up voice in my head don't wake me up and tell me ukuthi yeba First, abangaforced bazokuphosta bathi uphila ngekuforced. Rest in peace uphila ngekuforced. Ngiphila ngekuforced ngoba la emhlabeni kuyapopa nami ngisazopopa. Ngiphila ngekuforced. Sanibonani, mabukele emakhaya igama lami ngiphilo enhle ngakangubeni. Ngifunza eMasondweni high ngihlala eNgwane Park. Ucale nini ke kwenta tinkondlo futhi uticala ukuphi unabani? Since Form 1 with my friend Tenkosi. Okay, naku ke wenda tinkondlo khona yini lena umlayela ukuthi anifunzele bese siya approve ukuthi okay lokhu ninele nikulethela kimi kutinkondlo noma nje kwabangini na time man lemfona sesihlethi phathi siyifunza lena sisivu ngathi tinkondlo nenda kanjani Okay, nasibhala bese sakumilo thishela wethu Mishong. Asilungisele amaphutha ethu leswentile. Okay, now kuke sobhalile soya reciter uyaye ugathe ukuthi kwenteke nje kumuntu lotawulalela letinkondlo takho. I enjoy. Okay. Yeah. I enjoy na ayive ukuthi ikhuluma ngani. Ubhala kanjani ngeSiswati noma uyayibhala ngesingisi? Phindze na ubhala ufuna ukuthi kuvakala umlayeto yini noma ufaka letimfo tinkondlo nje fe uthi kuvakala ukuthi hayi kuyarhyme ke nyalo la. Okay, ngifuna ivakale ukuthi ikhuluma ngani. Okay. Yes, okay, kumele umuntu ukuthi okay nelisize ngaphakathi kwale nkondlo yami. Ngingabhali nje just nje ngifuna ukuthi kukhambelane. Yeah. Okay, la sikoleni sokile yini reciter? Okay. Ba responda kanjani bafunza bese sebathi yambona ngesonkondlo udlala ngesikhathi sakho benda kanjani? Bathanda inkondlo tami. Okay. All right. Ekuthandzeni ngetinkondlo takho ufisileni kubasita labanye bafunzi labangeta kuwe bathi yathi lemfo lengihlale ngibona uyenda lapha ku-assembly nami ngiyafisa ukuthi ngiyende ngalelinye ilanga uyabasita yini noma uyayibese soyabengcisa la uthi hayi ukhona bisisho kutani sita nani? Ngiyabasita lapho labafuna lisito kimi ngiyabasita. Okay, ngaphandle kwala sikolweni ufisile kuyo reciter kule nyinzawo asethi nje bakubite emicimbini, emshadweni, ephathini, emgcwabeni, ufisile yini kuya khona noma uthi wena cha mbili wenhle uqina la sikolweni angeke khona ukuphumela ngephandle? Ngifisile ukuphumela ngephandle. Yes, bangadi yonke indzawo.
ngikhala le smartphones ngisite ndzebetami ngangivule ngifuna kukhalela phansi ngingabhonsi akungisidi musi kukhale ngivakale ngibonakale ngoba kulomhlaba nawo khala kuba ngazuthi abakhuba musi awuNkulunkulu kamusi lo mkhuba musi uvamile Nkosi bafunga musi ngemincabathi sibanakekela abantu bemufi kepha nsambama bemufi sangakamshoneli emathuneni basuke sebasemeneni Nkosi yami ngiside ngikhalele phansi ngingabhonsi kumnyama kulelihlathi lenkila ngiside ngikhalele phansi ngingabhonsi ingane ekhaya ngabaleka mhla ekhaba bangalifa lemufi lo ngibabe wami lo ngidalako singatama ukuthi bulala kepha live lakho lifika kimi ngithi ngingaphonsi ngingadosi ngikhala ngehlitiya ngikhala le smartphones Ngibukela ihlelo tandla nenkondlo ayilokungapheli ngabe kuyahlola ngethemba ukuthi kuningi lokufundzile kubafundi bala eMasunvini High School nawe namfundi lola divete phela yani kubothishela ngoba bona bativulile tandla bayafuna ukukusita nasekhaya ungesabi lokubuya ukuthi you know what mami mina nginalo lithalenta lelinye eceleni ngifisile futhi ukuthi ngitimisele kilo angeke futhi ngibese ngiyafeyila nasesikolweni chubeka ngibukele ucucuteleke nawe mdala ungesabi ukuthi umfana nangabe unelithalenta ubathinze labanye badala abanematalent uve ukuthi nenda njani ngabe ninemfana lo kanjena ekhaya. Sibonana embukele evikini etayo ngasesikhathi sifana. Goodbye and God bless.